Once more, Lord Jesus, Opäť, Pane Ježišu, I ask for Holy Spirit power. prosím o zmocnenie Svätého Ducha. I know that Bojo and I need it, Viem, že ja a Boďo to potrebujeme, and I know that each person here needs the Holy takisto Spirit. ako Ducha Svätého potrebuje každý človek, kto je tu. So please crowd out the enemy who would like to distract A us. tak, Pane, prosím, vytlač nepriateľa, ktorý sa nás bude snažiť rozptýliť. Touch our minds, our eyes, our ears, our hearts. Dotkni sa našej mysli, našich očí, našich uší, našich srdc. And help us to better understand how we can walk with you. A pomôž nám lepšie pochopiť, ako môžeme lepšie s Tebou chodiť. And like Margie referred to, stay on the track. A tak, ako Margie povedala pred chvíľou, zostať na tej správnej kolaji. These things I pray in Jesus' name. O Amen. tieto veci prosím v mene Ježiša. Amen. And thank you for the good music that we just A enjoyed. too. ďakujem za tú dobrú hudbu, ktorú sme práve počuli. When I do this particular evening in America, I tell a lengthy poem. Keď príde na rad táto prednáška v Amerike, obyčajne ju začnem tak, že poviem dlhú báseň. Right here at the beginning. Úplne na začiatok. Unfortunately, it just won't translate with rhyme and with rhythm, and so we're going to give you a summary instead. Na nešťastie, ten preklad, ktorý by za ňou nasledoval, by z nej spravil niečo, čo je nerytmické a čo sa nerímuje. Takže ja to len oproti tomu, aby som to recitoval, len to zosumarizujem. It's a story about a trapper who lives up in the far north country of Canada. Je to vlastne príbeh lovca, ktorý žije ďaleko na východe Kanady. And he's out checking his trap lines. A on, keď kontroluje svoje návnady, And he comes across a missionary who is nearly frozen to death. tak stretne sa s misionárom, ktorý takmer zmrzol na kosť, premrznutý. The area is called the Yukon. It's closer towards the Arctic Circle. Tá oblasť sa volá Yukon, veľmi blízko arktického polárneho kruhu. Cold winters. Veľmi tuhé zimy sú tam. Anyway, the trapper rescues the missionary and takes him back to the little log cabin where he lives. A tak zoberie toho misionára a zoberie ho do zrubu, v ktorom býva. And the missionary ends up spending the whole winter with the trapper. A tento lovec potom s misionárom vlastne je tam nútený stráviť celú zimu spolu. Now the trapper has a habit. He smokes cigarettes. Ten lovec má takú neresť, že fajčí cigarety. And he rolls his own cigarettes. He uses magazine pages for his Dokonca paper. sám si šúla cigarety z toho, z časopisových stránok. He's a big, tough guy. Je to veľký, stavaný muž And he cuts the tobacco off of what's called a plug with a knife. a on vlastne orezáva alebo odrezáva tie tabakové listy nožom And then he rolls it in the magazine pages. a potom ten tabak rozdrolený vinie do stránok časopisu. As the winter goes, something happens to his stack of magazines. S pokračujúcou zimou sa tiež takisto niečo začína diať s jeho hromadou časopisov. The mice chew the whole stack to little powder. Dostanú sa k ním totiž myši a spracujú ich na taký prášok. And now he doesn't know what he's going to do because he smokes five cigarettes every hour. On teraz chudák nevie, čo má robiť, pretože jeho spotreba cigariet je 5 za hodinu. So what happens is he starts to go crazy without his tobacco. A jednoducho začína z toho šalieť bez tabaku, keď je. He strolls back and forth, he sweats, he trembles. Nervózne pobehuje hore dole, potí sa, trasie sa. He thinks he would just about do anything to have a single cigarette again. Čo by dal za to, keby mohol mať len jednu cigaretu ešte raz? And then all of a sudden he turns around and he looks at the missionary. A potom náhle sa otočí a pozrie a zahliadne misionára. Now see, this missionary had been quoting him passages from the Bible. Viete, tento misionár už na ňom pracoval, takže mu z času na čas citoval časti z Biblie.
And he was very tired of hearing about the Bible. A dokonca tak na ňom pracoval, že tento lovec už bol unavený, že stále počul citáty z Biblie. But all of a sudden he looks at the Bible and he has an idea. Ale náhle, keď sa pozrie na Bibliu, tak mu vskrstne myšlienka. Whole lot of paper there. A Biblia má dosť stránok, veľa papiera. So he tells the preacher, give me that Bible and tear me out a solitary page. A tak hovorí tomu misionárovi, daj mi Bibliu a vytrhnem odtiaľ jednu stránku. Oh, the preacher says, no. A kazateľ hovorí, v žiadnom prípade. I could never let you desecrate this holy book. Nikdy by som nedovolil, aby si znesvetil túto svätú knihu. So the trapper takes a gun A tak lovec na ňo namierí zbraň and he jabs it into the chest of the preacher. a šťuchne do hrude toho kazateľa He says, give me that book, you shrimp. a hovorí, daj mi tú knihu, ty ničotník. Well, the preacher swells up bold and strong. A teraz zrazu začne ten pastor správať odvážne a nebojacne. And with lots of courage, he says, I'm not going to give it to you. A s veľkým množstvom odvahy mu povie, ja ti to nedám. I will not let you desecrate this holy book. Nedovolím, aby si znesvetil túto svätú knihu. If you're going to take it, you'll have to kill me first. Ak sa jej chceš zmocniť, to ma najskôr musíš zabiť. Well, the trapper says, he had me beat because there's no way I was going to kill him. A potom lovec hovorí, tak to nado mnou vyhral, pretože jasné, že som ho nešiel a nechcel zabiť. So the trapper throws the gun on the floor and he goes A tak over, lovec odloží pušku na zem, throws himself on his bed, hodí sa na posteľ and there he broods dark and deep thoughts. a tam sa mu začínajú v hlave rozvíjať temné a tmavé myšlienky. And then one night, A potom jednoho večera he goes over and wakes up the preacher who's sleeping. príde ku kazateľovi, prebudí ho And he says, look at here. I pozri- have a cup of strychnine poison. a zbudí kazateľa a hovorí, pozri sa sem, mám tu šálke stryknín, to je jed. It's enough to kill 12 men. Stačil by na to, aby zabil 12 mužov. Now watch me, because I'm going to drink it up. Pozri, sleduj ma, lebo ja si to teraz nahnem a vypijem. He says, you've seen me struggle all these days and nights, Videl si, ako som sa trápil za tieto posledné dni a noci? and now you're going to see me squirming as I die. A teraz budeš vidieť, ako v agónii zomieram. He said, it's not your fault. You did what you thought was right. To nie je tvoja chyba, ty si robil len to, čo si považoval za správne. But how do you think Christ would have done? Ale čo si myslíš, že by spravil Kristus na tvojom mieste? Well, goodbye. Takže ahoj. Well, he says, as he started to drink the A poison, keď začal piť tento jed, the preacher jumped at him and grabbed the kazateľ cup. vystrelil k nemu, vytrhol mu to. Don't do it, Bill, he said. Nerob to! Perhaps I've acted wrong. Možno, že ja som spravil chybu. You can use my Bible as Na, you will. tu máš, použij si moju Bibliu tak, ako chceš. Just promise me you'll read a little as you go along. A len mi slúb, že ak to budeš postupne používať, tak to aj čítaj pre tým chvíľku. And so the guy's name, I forgot to tell you, the trapper's name is Bill. Bill. Lovec sa volal Bill, to som vám zabudol na začiatku povedať. So Bill says, so I did. A tak Bill hovorí, takže keď ma o to poprosil, tak som povedal, že dobre. I smoked and smoked A tak som fajčil a fajčil. from Genesis to Job. A prefajčil som od Genesis až po Joba. And as I did, I read each blessed word. A ako som tak fajčil, tak som si aj čítal každé to požehnané slovo, čo tam bolo. Meanwhile, over in his bunk, the preacher sighed and sobbed. Kým sa to dialo, tak vždy pri jeho posteli chudák kazateľ vždy vzvlikal a plakal. Nemohol sa na to pozerať. And then a most amazing thing occurred. A potom nastala veľmi, alebo tá najúžasnejšia vec. I started reading more and more Ja som začal čítať viac a viac, hovorí Bill, and smoking less and less a fajčiť menej a menej. until just about the day the preacher's heart was broken. A až to trvalo do toho dňa, kedy už asi chudák kazateľ by dostal infarkt, He said, here's your Bible back, my friend. tak som mu povedal, vraciem ti tvoju Bibliu, kamoško. Your paper makes a mighty rotten smoke.
Ten papier totiž spraví riadny, taký zatuchlý smrad. And then the way the poem ends is like this. A potom tá báseň končí takto. He says, so now I'm called Salvation Bill. A teraz ma nazývajú Bill spasenia, alebo Bill spasený. I preach the living law. Ja kážem ten živý zákon. And I proclaim the Bible with the best. A ja hlásam najlepšie, ako viem, Bibliu. And if a guy doesn't listen to me, A ak nejaký chlapík ma nepočúva, well, I sock him in the jaw and then preach the gospel sitting on his chest. tak mu dám jednu a potom mu kážem evanjelium, takže si sadnem na jeho hrudník. It's a really cute poem and it's much better with rhyme, so I'm sorry you had to hear it that Samozrejme, way. viete, tá báseň je veľmi dobrá, príjemná, keď sa rímuje a keď je v origináli. But I wanted to use it to illustrate a certain point. Ale použil som ho preto, aby som ilustroval jednu pointu, And the point is this. ktorá je táto. Bill learned something that many of us have been slow to learn and quick to forget. Billovi došlo niečo, čo mnohým z nás dochádza veľmi pomaly a veľmi rýchlo na to zabúdame. He learned that transformed lives Jemu došlo, že premenené životy or a character like Jesus, perfection, obedience, like alebo Jesus, charakter, ktorý je podobný Ježišovi, poslušnosť, ktorá je podobná Ježišovi, is actually the result of spending time with Jesus. je vlastne výsledok trávenia času s Ježišom. This is something that many of us have been slow to learn. Mnohí sme toto veľmi pomaly chápali. Veľmi pomaly nám to mnohým dochádzalo. For a long time, many of us have thought that a Christ-like character Mnohí z nás sme si totiž mysleli, že charakter podobný Kristovi is something that we achieve. je niečo, čo dosiahneme, čo získame. But actually, it's something we receive. Ale nie je to niečo, čo dosiahneme. Je to niečo, čo prijímame. Big difference between achieve and receive. Je veľký rozdiel medzi tým, keď sa o niečo snažíme a keď niečo prijímame. For far too long, we have taught Príliš dlho sme učili, that overcoming že keď chcem niečo nad niečím zvíťaziť, or obedience or victory alebo keď chcem byť poslušný, alebo chcem byť víťaz, niečo prekonať, or a Christ-like character alebo chcem si vypracovať povahu, akú má Pán Ježiš, is the result of determined effort at self-improvement. že je to vlastne výsledok cieľavedomej snahy o seba zlepšenie. In America, we use an expression. V Amerike používame na to takýto výraz. We like to say, God helps those who help themselves. Boh pomáha tým, ktorí pomôžu sami sebe. Maybe you have an expression somewhat like that, I don't know. Yes. Aj my máme tak podobný výraz. Poznáme to. But actually, that's not in the Bible. Ale to je nebiblické. To nie je v Biblii. And in fact, it was written by an early American by the name of Benjamin Franklin. Napísal to jeden z prvých Američanov, ktorý sa volal Benjamin Franklin. Not in the Bible. Ale nenájdete to v Biblii. I want to read you something from the book Steps to Christ. Chcel by som vám niečo prečítať z knihy Cesta ku Kristovi. There are those who profess to serve God Sú tí, ktorí vyznávajú, že slúžia Bohu, while they rely upon their own efforts to obey His law. zatiaľ čo sa spoliehajú na vlastné úsilie pri zachovávaní jeho zákona. They rely on their own efforts to form a right character Spoliehajú sa na vlastné úsilie pri tvorbe toho správneho charakteru. or to secure salvation. Alebo pri získaní spasenia. Their hearts are not moved by any deep sense of the love of Christ, Ich srdce sa nepohne uvedomením si lásky Kristovej, but they seek to perform the duties ale im ide o to, aby robili svoje povinnosti. For them, it's like a duty Pretože pre nich je to ako povinnosť of the Christian life.
Povinnosť kresťanského života. As though it's something that God requires of them. Ako keby to bolo niečo, čo Boh od nich žiada. Now, the last sentence in this paragraph is very important. A v tomto odseku tá posledná veta je veľmi dôležitá. It says, such religion is worth nothing. A tam sa hovorí, takéto náboženstvo nestojí za nič. Now, I'm just going to refresh your memory on what's worth nothing. Ja ešte chcem trošku to do vašej pamäte vtlačiť tým, že zdôrazním to slovo za nič. Professing to serve God while relying upon my own efforts. Vyznávajúc, že slúžim Bohu, ale zároveň sa spoliehať na vlastné snahy, To obey him or to form a right character. počúvať ho, poslúchať, alebo vypracovať si ten správny charakter, That is what was worth nothing. to je to, čo nestojí za nič. In other words, God does not help those who help themselves. Inými slovami, Boh nepomôže tým, ktorí pomáhajú sami sebe. One more quotation. This one's from a book called Selected Messages. A ešte jeden citát, tentokrát z knihy Vybrané svedectvá. Some think that they are committing themselves to God, Niektorí si myslia, že sú odovzdaní Bohu, while there is a great deal of self-dependence. ale zatiaľ sú veľmi závislí sami na sebe. They are conscientious souls. Sú to veľmi svedomité duše, In fact, I think I want to say, let's not be too hard on them. dokonca by som chcel povedať, že nebudeme príliš prísni na nich. They have good intentions. Oni majú veľmi dobré pohnutky. They might look a little bit too much like us, so we don't want to be too hard on them. Možno sa podozrivo budú podobať na nás, tak pozor, ešte ich nesúďme príliš. But it said there are conscientious souls who trust partly to God and partly to themselves. Ale ten citát hovorí, že existujú svedomité duše, ktorí čiastočne sa spoliehajú na seba a čiastočne dôverujú Bohu. This same kind of idea that Benjamin Franklin had written Niečo down. podobné tej myšlienke, ktorú formuloval Benjamin Franklin. You do your part, God does his part. Pomôž si človeče a Boh pomôže tiež zo svojej strany. They do not look to God to be actually kept by his power. Im nejde o to, oni nevyhľadávajú Boha, aby ich udržiaval svojou mocou. Instead, they depend upon watchfulness against temptation Namiesto toho sa spoliehajú na ostražitosť voči pokušeniu and the performance of certain duties. a na konanie určitých povinností. In other words, like they like count backwards from 100. When they, Inými slovami, oni robia ako keby odpočítavali od 100. or they sing a hymn, Alebo začínajú spievať pieseň. or they take a cold shower. Alebo keď sa niečo stane a majú zhrešiť, tak rýchlo sa osprchujú na studeno. Some sort of gimmick to try to make themselves overcome. Jednoducho taký mechanizmus, ktorý hneď odratí od toho, aby zhrešili a pomôže im prekonať. But the paragraph ends this way. Ale odsek končí takto. There are no victories in this kind of faith. V takomto druhu viery nie sú víťazstvá. Such persons toil to no purpose. Takíto ľudia lopotia bezúčelne. Why? Prečo? Because the truth is we can't fix our real problem. Pretože pravdou je, že my nie sme schopní napraviť naše skutočné problémy. See, our real problem is that we have heart trouble. Tým našim skutočným problémom je problém so srdcom. And there's nobody that can do his own heart surgery. A neexistuje nikto na svete, kto sám na sebe môže robiť operáciu srdca. The book of Isaiah V says, knihe Izajáš sa hovorí, we are all like an unclean thing. že my sme všetci ako ohyzdné veci. How many was that? Koľko? Ste tam počuli? Všetci. Oh, that's right. Všetci. All of our righteousness or righteous deeds are like filthy rags. Všetka naša spravodlivosť, všetky naše spravodlivé skutky sú ako poškvrnené rúcho. We all fade like a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. My všetci sme zvedli ako listie, naše viny nás odnášali ako vietor. Jeremiah says it this way. Jeremiáš to vyjadruje nasledovne. Can the Ethiopian change the color of his skin, Či môže Etiópčan zmeniť farbu svojej kože or the leopard remove his spots? a leopard môže odstrániť svoje škvrny? Neither can you do good who are accustomed to doing evil. Ak dokážete, tak ani vy nedokážete robiť dobro, vy, ktorí ste navyknutí na zlo. Impossible. Nemožné.
Jeremiah says it another way. Na inom mieste ten istý prorok hovorí, He says, the heart is the most deceitful thing there is, nadovšetko klamlivé je srdce and it is desperately wicked. a je nenapraviteľné. No one can really know how bad it is. Dokonca nikto ani nevie, aké zlé to srdce je. Proverbs says it this way. A v príslovi sa to vyjadruje nasledovne. Who can say, I have cleansed my heart? Kto môže povedať, ja som si očistil srdce, I am pure and free from som sin. čistý od hriechu? The idea is no one can. Tá idea je, že nikto to nedokáže. So the Bible teaches clearly that we have bad hearts, A tak Biblia jasne učí, že naše srdcia sú zlé. and we can't fix our hearts. A my s tým nemôžeme nič spraviť. But in spite of what the Bible teaches, Ale aj napriek tomu, že Biblia to učí, most of us have spent a lot of time and effort trying to make a clean thing out of an unclean thing. väčšina z nás strávila čas a snahu robiť čistú vec z nečistej veci. Sometimes we make New Year's resolutions to do better. Veľakrát si dávame novoročné predsavzatia, že už budeme lepší. Well, if you've ever made a resolution and found that it didn't work too well, Ak ste si raz niekedy dali predsavzatie a zistili ste, že príliš vám to nefungovalo, you have a lot of company in the Bible. tak nie ste sami. Ste obklopení mnohými vašimi, ktorí vám rozumejú, hlavne v Biblii. A couple of million Israelites, for example. Napríklad 2 milióny Izraelcov by sa vedeli vžiť do vašej situácie. In Exodus 19, all the people were gathered around the bottom of Mount Sinai. V 19. kapitole 2. Mojžišovej, kde celý národ sa zhromaždí pri úpeti Sinaja. God has just spoken from the top of the mountain and given the law. Pán Boh práve prehovoril z vrchu a dal zákon. And after he finishes, A potom, čo Pán Boh končí s hovorením, then all the people answered together and said, všetok ľud spoločne povedal, all that the Lord has said we will do. splníme všetko, čo povedal Hospodin. Now, is that a good objective? Je toto dobrý cieľ? Yes. Áno. Moses wrote down what the Lord said. Mojžiš dokonca zapísal to, čo Hospodin povedal. And in Exodus 24:7, 2. Mojžišova 24. kapitola 7. verš. he read to the people the book he had written, Potom vzal a čítal ľuďom knihu, ktorú napísal. the book of the covenant containing God's directions and laws. Bola to kniha svedectva, ktorá obsahovala Božie nariadenia a zákony. And when he had finished, the people said, A keď skončil, tak ľudia odpovedali. we solemnly promise to obey every one of these rules. My poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin. Každé jedno z tých pravidiel. Again, is that a good goal or objective? Opäť, je to dobrý cieľ, nie? Yes. Určite. But how well did they do at keeping their promise? Ale ako sa im darilo dodržať svoj sľub? In less than 6 weeks, Neubehlo ani 6 týždňov they were dancing around a golden calf, a nájdeme ich tancovať okolo zlatého telaťa. worshiping it, Oslavujúc to tela and involved in all kinds of immorality. a praktizujúc všelijaké možné nemorálnosti. Now, there are people who suggest that the reason they had such a horrible fall in 6 weeks Našli by ste ľudí, ktorí hovoria, dôvod, prečo oni mali takú dekadenciu za tých 6 týždňov, prečo tak padli úžasne iba v priebehu 6 týždňov, was because that they were insincere when they made their promise. bolo to, že keď robili toto predsavzatie, tak to nebrali úprimne. I don't think so. Neboli úprimní, ale ja si to nemyslím. When I was pastoring a long time ago in a church that I won't name, Keď som pred mnohými rokmi bol kazateľ v cirkvi, v zbore, ktorý nebudem teraz menovať, one night we were just finishing prayer meeting, jednoho večera, keď sme práve končili modlitebné stretnutie, and the people were leaving and going out the center aisle, ľudia odchádzali strednou uličkou. and I saw a man come in the back door and come down the side. Zahliadol som človeka, ktorý vošiel dvermi zo zadu a prišiel popri strane dopredu. I'd never seen this fella before. Nikdy som ho predtým nevidel. He wasn't a member of my church, Nepatril do môjho zboru. but he came up to where I was standing, Ale prišiel tam, kde som ja ešte stál and he said to me, Pastor, would you please pray for me? a hovorí mi, pastor, prosím ťa, mohol by si sa za mňa modliť? I said, of course. A ja hovorím, samozrejme. Right here? Right now? Presne tu, presne teraz.
He said, well, could we talk for a few minutes first, maybe in the side room? On hovorí, ale ja by som sa chcel s tebou ešte chvíľku porozprávať predtým, možno niekde v vedľajšej miestnosti. I said, of course. So we went into the side Hovorím, room, samozrejme, a tak sme išli do vedľajšej miestnosti, sat down a couple of sadli chairs, sme si na 2 stoličky and then I said to the fellow, what is the problem? a potom sa ho pýtam, tak povedz, aký problém máš? What do you want me to pray about? Za čo sa mám modliť za teba? He said, I'd like to ask you to pray that I could become more sincere about following Jesus. Chcem, aby si sa modlil za to, aby som sa stal úprimnejším nasledovateľom Ježiša. I said, well, why do you think that you have a problem with being sincere? Prečo si myslíš, že tvojim problémom je, že nie si dosť úprimný? Pýtam sa ho. He said, well, maybe I better just tell you the truth. A on hovorí, dobre, tak vieš čo, idem hneď k veci. He said, I'm a married man and I have 2 beautiful children. Som ženatý a mám 2 krásne deti. I actually have a wonderful wife. Vlastne moja žena je úžasná. But he says, my problem is that I have not been faithful to her. Ale môj problém je, že som jej bol neverný. Time after time, with person after person, I have cheated on my wife. Viackrát a vždy s každým iným som ju podviedol. He said, I don't know why she hasn't divorced me yet. Sám sa divím, prečo sa so mnou ešte nerozviedla. In fact, he said, right now, I'm not living with my wife, I'm living with another woman. Dokonca aj teraz som v takom stave, že bývam nie s mojou ženou, ale s inou ženou. He said, not too long ago, I decided to try to go back to the church where my wife and I used to attend together. A nie prednedávno som sa dohodol, že sa vrátim do zboru, kde ja a žena sme chodili spolu. As I was approaching the door, A keď som už prichádzal ku dverám, a greeter came out and stopped me on the steps. tak ten, ktorý víta ľudí, vyšiel oproti mne a zastavil ma tam na schodišti. He said to me, what are you thinking about doing? A potom hovorí, a to si ako čo myslíš, že teraz robíš? Certainly you're not planning to come into church here. Ako určite nejdeš do zboru, že? I said, well, that's what I was thinking of. A to ja som práve to myslel, že tam pôjdem. He said, no, no, no. Nie, v žiadnom prípade. He said, your wife goes to church here and you are not going to come in and make her feel bad. Tvoja žena tu totiž chodí a ty určite nechceš vstúpiť, aby ona sa necítila dobre, keď ťa uvidí. Because we know that you are not following Jesus. Pretože my vieme, že ty nenasleduješ Ježiša. When you are sincere about following Jesus, Keby si bol then you can come. úprimný nasledovateľ Ježiša, vtedy môžeš prísť. But until then, you find somewhere else to go. Ale dovtedy nájdeš si iné miesto, kde budeš chodiť. And the man started crying A keď mi to hovoril ten muž, tak sa rozplakal. in my office. And he started crying very heavily, A rozplakal sa dosť. sobbing. Intenzívne, vzlikal. He said, I am sure they're right. My problem is that I am not sincere enough. A hovorí, určite, bez pochyby majú pravdu. Vieš, môj problém je, že nie som dostatočne úprimný. That's why I want you to pray for me to be more sincere. Preto chcem, aby si sa modlil za mňa, aby som bol úprimnejší. He said, if I was sincere about following Jesus, I'm sure I would stay away from these other women. Lebo keby som bol úprimnejší v mojom predsavzatí nasledovať Ježiša, určite by som sa vyhýbal týmto iným ženám. But he says, I keep going back to them kind of like the proverb says, like a dog goes back to its own vomit. Ale naproti tomu ja sa k ním stále vraciam, tak ako v prísloví hovorí, že pes sa vracia k svojim zvratkom, tak aj ja k ním. So would you please pray now? Tak mohol by si sa teraz prosím ťa za mňa pomodliť. I said, I will pray for you, but first I want to ask a question. Hovorím mu, dobre, skôr ako sa za teba pomodlím, čo sa pomodlím, sa ťa chcem spýtať otázku. I said, if someone were to ask you, what is a Christian, how would you explain it? Ak by sa ťa niekto spýtal a požiadal ťa, aby si mu definoval, kto je to kresťan, ako by si popísal kresťana? He said, well, I guess I would say A on začne, hadám by som povedal, a Christian is someone who is doing the best they can to stay out of trouble and trying hard to do what's right. Kresťan je niekto, kto robí maximum, aby sa vyhol problému a kto robí maximum, aby sa vyhol problému a aby zostal robiť to, čo je správne. I said, I thought that was your problem. A hovorím si, aha, hneď som mal vedieť, že toto je tvoj problém. He says, what do you mean? A on mi hovorí, to je ako, čo ty myslíš? I said, you don't know what a Christian is. No, jasné, veď ty nevieš, kto je to kresťan. Well, he said, isn't that right? No, nie je to pravda, čo som povedal? I said, actually, it's not about, being a Christian is not about what you do, it's about who you know, and then who you know changes what you do. A ja mu hovorím, vieš čo, byť kresťanom není o tom, čo robíš. Byť kresťanom je o tom, koho poznáš. A potom ten, koho poznáš, zmení to, čo robíš. He said, what do you mean, who do you know, who you know? A on na to, čo ty myslíš, keď hovoríš, že tým, koho poznám?
I said, being a Christian is about becoming friends with Jesus. A ja mu hovorím, vieš, byť kresťanom znamená byť priateľ s Ježišom. He said, how can you be friends with Jesus? He's invisible and he's far, far away. A on hovorí, ako sa dá s Ježišom, veď je neviditeľný a je veľmi, veľmi ďaleko. And so I explained to him about that three-legged stool we've been talking about. A tak podobne ako vám v minulé večeri, aj jemu som vysvetlil ten koncept tej trojnožky. I told him that he would have to have that click, which we also talked about last Sabbath. Povedal som mu, že v tom srdci mu to musí zaklapnúť, to, čo som vám hovoril minulú sobotu. But I told him that if he would begin reading the Gospel of John A tiež som mu povedal, že ak by začal čítať Evanjelium Jána with a prayer that the Holy Spirit would stir his heart as he looked at Jesus, s modlitbou, aby Duch Svätý pôsobil a pohnul jeho srdcom, keď sa pozerá na Ježiša, that click that he needed would come. tak potom to zaklapnutie, ktoré potrebuje, príde. His heart would be stirred. Jeho srdce naozaj bude horieť. And a friendship with Jesus would begin taking place. A začne sa odvíjať priateľstvo s Ježišom. And I said, A potom som dodal, sin is never stamped out by the individual. vieš, hriech nikdy nedokáže byť zašlapaný nejakým človekom. It is always crowded out by Jesus. Hriech sa eliminuje tak, že sa vytlačí Ježišom. So he said, let me see if I understand this right. A on mi hovorí, dobre, tak chcem si to ujasniť, či som to správne pochopil. You're saying that instead of focusing on trying to do what's right, Takže ty hovoríš, že namiesto toho, aby som sa snažil zamerať, aby som robil to dobré, čo je, I should focus my attention on becoming friends with Jesus? mal by som zamerať skôr svoju pozornosť na to, ako sa stať priateľ Ježiša? And if I focus on him, he will take care of what needs to be fixed? A ak ja sa zamerám na neho, tak to je jeho starosť, že aby som ja bol napravený? I said, yes, A ja hovorím, yes, you got it. presne si to trafil. Wow, he said. On hovorí, wow, I've never heard anything like this before. niečo takéto som ešte v živote nepočul. All my life I've been trying hard to do the right thing and stay out of trouble, and I keep failing and falling. Celý môj život sa totiž nesie v znamení, že robím tú dobrú vec a snažím sa vyhýbať problémov. A čoraz za každým spadnem. This sounds like very good news that I can become friends with Jesus and then he cleans me up. Toto sa mi zdá ako veľmi dobrá správa. Ja sa najskôr skamarádim s Ježišom, s priateľom a on ma potom očistí. I said it is good news. It's some of the best news. Ja hovorím, je to dobrá správa, mimochodom jedna z tých najlepších. Well, he said, I'm going to do it then. A on hovorí, tak sa do toho dám. I'm going to go home to that girl that I'm living with and I'm going to tell her she has to get out because I'm going to get serious about becoming friends with A Jesus. teraz idem domov, idem k tej babe, s ktorou žijem, povieme jej, že musí ísť preč, pretože ja moje priateľstvo beriem vážne s Ježišom. And I said, time out. A ja hovorím, počkaj ešte, time out. Hold up a minute. Chvíľu ešte počkaj, zadrž. I don't think you understood me. Myslím si, že si ma nie úplne dobre pochopil. He said, what? What did I On not hovorí, understand? čo som nepochopil? Well, I said, you said you're going to have to get the girl. You told me you have to kick the girl out Povedal si mi, že musíš vykopnúť tú babu, že? in order to follow Jesus. Aby si išiel za Ježišom. He said, Pastor, maybe you don't understand about the girl. On hovorí, takto, pastor, ja som ti, vieš, nie všetko povedal o tej dievčine. He said, when I said that we are living together, Povedal som, že dobre, no, bývame spolu. I wasn't meaning that we share a house and she lives at one end and I live at another so we can Vieš, save rent. bývame spolu, to neznamená, že ona je tam v tejto obývačke a ja som v spálni a že len ako v kuchyni sa stretneme a máme spoločný obed alebo dom. He said, we share a bed. Vieš, my sa zdieľame o Do you understand posteľ. what I'm saying? Chápeš, čo hovorím, hej? I said, I understand what you're Hovorím, ja saying, veľmi dobre chápem, čo but hovoríš. that's not your problem. Ale v tom problém nie je toto. You don't understand what I'm saying. Lebo ty nerozumieš, čo ja hovorím. He said, well, what did I miss? A hovorí, tak čo mi ušlo? I said, what you missed is this. You think you have to clean up your life in order to come to Jesus. To, čo ti ušlo, je toto. Ty si dostal dojem, že najskôr musíš vyčistiť svoj život, aby si mohol ísť za Ježišom. But the truth is you have to come to Jesus in order to get your life cleaned up. Ale pravdou je, že musíš ísť za Ježišom, aby si vyčistil svoj život. So here's what I'm suggesting. A tak navrhnem ti toto. I said, first of all, Jesus cares about that girl just as much as he cares about you. Pozri sa, uvedom si, že Ježišovi ide tak o tú dievčinu, presne v to, ako mu ide aj o teba. Then the girl's not your problem. A potom tá dievčina nie je tvoj problém. Your problem is you don't have a friendship with Jesus. Tvojím problémom je, že nemáš priateľstvo s Ježišom. So why don't you go home tonight and tell that girl that you're wanting to become friends with Jesus and you just discovered that you can.
Tak prečo by si nešiel domov za ňou a povedal tej dievčine, vieš čo, zistil som, že môžem sa stať priateľom Ježišovým. And then ask her if she would like to read the Gospel of John with you. A potom skúsa jej spýtať, že či by si s tebou nečítala Evanjelium Jána. Jesus would like to get her too. Lebo Ježiš chce aj ju dostať. He looked at me for a minute and he scratched his head. Pozeral sa na mňa, škrabajúca za uchom. And then he said, A potom hovorí, Are you sure you're a Seventh-day Adventist preacher? čo aj ty ako si istý, že si adventista? I said, I am. Áno, som, hovorím mu. He said, I've never heard an Adventist preacher talk like this. Lebo ešte nikdy som adventistického kazateľa nepočul hovoriť takto. I said, it doesn't matter whether you've ever heard it or not. It's what Jesus is teaching in the Bible. Ja hovorím, ale nezáleží, či si počul niekoho, alebo nepočul. Ale záleží na tom, čo Ježiš učí Biblii. We even have a hymn in our hymnal that says so much. Dokonca aj v našom spevníku máme pieseň, ktorá to tak hovorí. Just as I am without one plea. Taký, aký som. Whoa. Except that your blood was shed for me. Prijímam, že tvoja krv bola preliata za mňa. Just as I am, I come. Taký, aký som, taký prichádzam. Wow, he said. A on hovorí, wow, I'm going to try what you said. tak toto použijem. I said, okay, then we can pray now. Tak, a teraz sa môžeme modliť, hovorím mu. And I prayed for him. A ja som sa za ňo modlil. And he went home to the girl. A on odišiel k tomu dievčaťu. And he told her the very thing I suggested he say. A povedal jej presne to, čo som mu povedal, aby jej povedal. And she said to him, A ona mu hovorí, are you kidding? to si snáď robíš srandu. I am not interested in that. I am out of here. And she packed up and O left. toto mi vôbec nejde a už letím odtiaľto preč. Zbalila sa a vypadla. But he did what he promised and he began reading to know Jesus. Ale on spravil to, čo slúbil a začal čítať o Ježišovi. And Jesus did what he promises and caused his heart to be stirred. A Ježiš tiež nezostal nič dlžný svojmu zaslúbeniu a spôsobil, že jeho srdce v ňom začalo horieť. And a wonderful new friendship began between them, Jesus and him. A zrazu sa začalo odvíjať nádherné priateľstvo medzi Ježišom a ním. And as we mentioned last night, when you begin getting excited about Jesus, the third leg of the stool starts to kick in. A viete, ako sme aj minulú noc a minulý večer hovorili, keď ste nadšení z Ježiša, tak potom aj tá tretia noha tej stoličky začne byť aktívna. You start wanting to share. Začne vám ísť o to, aby ste sa o to delili s ostatnými. He was bubbling over with excitement and On enthusiasm. prekypoval nadšením a vzrušením. He even went back to see his wife. Dokonca navštívil aj svoju ženu. And he started telling her about Jesus, his new friend. A začali hovoriť o Ježišovi, jeho novom kamarátovi, And as priateľovi. she listened to him talk with such enthusiasm, A keď ona načúvala, aký on je nadšený, keď sa o to zdieľa, she realized that something had changed tak jej došlo, že niečo sa zmenilo inside of him. v jeho vnútri. This was no act he was putting on. To nebolo niečo, že by hral. Now, do you remember Jesus in Luke 15 tells 3 stories about lost and found? Pamätáte sa, že u Lukáša 15. kapitole Ježiš používa 3 príbehy na to, aby hovoril o stratenej a nájdenej veci? A lost son, Stratený syn, a lost sheep, stratená ovca and a lost coin. a stratená minca. The lost son went to the far country on purpose to rebel against his father. Stratený syn išiel cieľavedome do inej krajiny, aby odišiel od otca. In the far country, he began feeling like that wasn't such a good V idea. ďalekej zemi už mu došlo, že to nebol najlepší nápad. And he wondered if his father would take him back. A rozmýšľa, či by ho otec ešte prijal naspäť. You remember he was returning, and it says that the father saw him while he was a long ways off. A pamätáte sa, jak je napísané, že keď sa vracal, tak jeho otec už zďaleka vyzeral, keď prichádzal. He was probably watching for him with binoculars. Ak by mal otec ďalekohľad, pravdepodobne by ho použil a vyhliadal ďalekohľadom. And he ran to his son, and he greeted him, and he gave A him a potom new robe, vybehol proti svojmu synovi, privítal ho a dal mu nové rúcho. put sandals on his feet and a ring on his finger. Sandály na nohy a prsteň mu nastokol na prst. And he said, let's have a party. A potom hovorí, vieš čo, oslavme to. My son was dead, but he's alive again. Pretože môj syn bol mrtvý a už je He živý was lost, zase. but he's been Bol found. stratený, ale je nájdený. Let's have a party. A tak poďme to osláviť. Now, in the second story about the lost sheep, V druhom príbehu sa Aj- pojednáva o ovci, ktorá je stratená. I have learned a few things about sheep. E,
Naučil som sa niektoré veci o ovciach. We used to live next door to a man who raised sheep. Totiž jeden z našich susedov kedysi bol ten, ktorý choval ovce. And I had a chance to watch them up close and in person. A ja som mal tú možnosť ich pozorovať úplne zblízka, osobne. And this is what I discovered. A toto som zistil. Sheep are not very bright creatures. Ovce nie sú najinteligentnejšie zvieratá. For sheep, the elevator does not go to the top floor. Viete, pre ovce to nedôjde tak, ako má. They're not very bright. Proste nie sú najinteligentnejšie zvieratá. Sheep can get lost in the pasture. Ovce dokážu zablúdiť na pastvine. Which is one of the reasons why they say what they say so often. Čo je jeden z dôvodov, prečo vlastne hovoria to, čo často hovoria. It's an English word. Je to anglické slovo. Back, back, back. Späť, späť, späť. That's very good. Now, the good news is that even though sheep know they're lost and don't know how to get back, Ale tá dobrá správa je, že aj napriek tomu, že tej ovce dôjde toľko, že si uvedomí, že je stratená a nevie sa dostať naspäť. the good news is there's a shepherd who goes out looking for them. No, dobrá správa je, že vyráža pastier, aby ju našiel. And when he brings them home, he says, let's have a party. A keď ju donesie domov, tak povie, no tak to by sme mali osláviť. Now, the last lost and found story Tretí príbeh o stratenom a nájdenom has to do with coin. sa dotýka mince. You remember, the coin was lost in the Pamätáte sa? Minca sa stratila v house. dome. The house represents what? A dom symbolizuje čo? The church. Cirkev. Yeah. So the coin is lost in the church. To znamená, že minca sa stratí v cirkvi. Now let me ask you a question. A teraz otázka. Sons know they're lost. Synovia marnotratní vedia, že sú stratení. Sheep know they're lost. Ovciam dôjde, že sú stratené. Do coins know they're lost? Vie minca, že je stratená? No. Nie. So it is possible to be lost in the church Takže je možné byť stratený v cirkvi and not even know you're lost. a dokonca o tom ani nevedieť, že som stratený. But there's good news for lost coins. Ale aj pre stratenú mincu je tu dobrá správa. Someone's even looking for them. Je dokonca niekto, kto hľadá aj ich. And when he finds them, he has a party. A keď ich nájde, tak to patrične oslávi. Now, the man that I was telling you about was the lost son in the far country. Muž, o ktorom som vám hovoril, to bol ten stratený syn v ďalekej zemi. But even though his wife was in the church, she had no daily relationship with Jesus. Ale aj napriek tomu, že jeho žena bola v zbore, ona nemala každodenný vzťah s Ježišom. Which means that she was lost in the church. Čo znamená, že ona bola stratená, ale v zbore. She was the lost coin. Ona bola reprezentantom tej stratenej mince. They were both just as lost, one in the far country, one in the church. Obidvaja boli stratení úplne rovnako. Rozdiel bol, že jeden bol stratený v ďalekej zemi a druhá bola stratená v zbore. But as he told her about his new friend Jesus, Ale keď on jej začal rozprávať o svojom novom priateľovi Ježišovi, she asked him how you become friends. a ona sa ho pýtala, a ako ste sa spriatelili? And he explained it to her. Na čo jej on vysvetlil, And she began reading ako sa to know stali priatelia. Jesus. A ona sa začala skutočne spoznávať s Ježišom. And he stirred her heart as well. A Ježiš spôsobil, že jej srdce horelo takisto. And something wonderful happened. A niečo úžasné sa stalo. They came back together. Oni dvaja, on a ona, And sa tiež zblížili. And Margie and I got to redo their wedding vows for them. A ja s Marči sme mali tú poctu, že sme opäť mohli byť, keď oni obnovili svoj manželský sľub pri tom. I want to illustrate something here just for a moment. Chcem tu na chvíľku niečo ilustrovať. Try to imagine a bicycle wheel with spokes. Predstavte si koleso bicykla. Okay, so let's let the wheel represent a home. Že to koleso znázorňuje domov.
And then let's let the spokes represent the members of the family. A predstavte si, že tie ihlice, to sú členovia toho domova, tej domácnosti. And then let's let the hub or the center of the wheel represent Jesus. A potom to centrálne ložisko, čo je v strede, znázorňuje Ježiša. Now, the closer that spokes get to the hub, A teraz, o čo sa viac ihlice zbiehajú do ložiska, the closer they automatically become to each other. tak automaticky sa zbiehajú aj jedna k druhej. So, if you are seeking to know Jesus, who is the source of love, Ak totiž vám ide o to, aby ste poznali Ježiša, ktorý je zdrojom lásky, it is the best thing that can ever happen to restore a broken marriage. tak je to to najlepšie, čo sa vám môže stať pri vašom opätovnom budovaní vášho rozbitého manželstva. And it works for churches too. A je to vlastne aj účinné aj pre zbory. As the members get closer to the center of Jesus, they get closer to each other. V tomto too. prípade členovia zboru, tým, že sa blížia jeden k druhému, blížia sa k Ježišovi a opačne. So this fellow was not insincere. Takže problém tohto mladého muža nebol, že by bol nedostatočne úprimný. He had just been confused and he did not know Jesus. On bol len zmetený a nepoznal Ježiša. It is possible to confuse staying out of trouble with righteousness. Je totiž možné zamieňať si to, že nedostanem sa do problémov so spravodlivosťou. But I want you to understand that badness held in check Ale chcem, aby ste pochopili, že zloba zadržiavaná is not goodness. neznamená dobro. It is still badness, it's just held in check. Stále je to zloba, len s tým rozdielom, že teraz je zadržiavaná. Being good by not being bad Byť dobrý tým, že nie som zlý, is not being good. nie je vlastne dobrý. I had a church member say to me something one time. Jedenkrát mi jeden človek zo zboru povedal túto vec. He said, when I first became a Seventh-day Adventist, it was because I had gone to a series of evangelistic meetings. Keď som sa prvýkrát stal adventistom, bolo to ako dôsledok toho, že som išiel na evangelizačné prednášky. Towards the end of the meetings, I said, I'd like to join this thing. A ku koncu prednášok mi došlo a hovorím si, áno, ja k tomuto sa rád pripojím. Sign me up. Zapíšte ma. They said, we can't sign you up yet. Oni hovorili, viete čo, ešte nemôžeme I zapísať. said, why not? A hovorím, prečo nie? Oh, they said, because you smoke cigarettes. Pretože ešte fajčíš, vieš? I said, what's wrong with that? Hovorím, a s tým je aký problém? Oh, they said, A oni hovoria, the body is the temple of God. telo je chrámom ducha. And Seventh-day Adventists believe that when you smoke, you pollute the temple of God. Adventisti 7. dňa veria, že keď fajčíš, tak znečisťuješ chrám Boží. So we can't baptize you until you quit smoking. Tak ťa nemôžeme pokrstiť, kým neskončíš s fajčením. Now, before I tell you a little bit more about that, man, I just want to ask a question. A predtým, ako budem pokračovať, chcem sa vás spýtať túto otázku. Why are we so quick to tell people they have to quit smoking before they can be baptized? Prečo vôbec nezaváhame, keď máme ľuďom povedať, že aby boli pokrstení, musia prestať fajčiť? But we don't seem to say anything about pride or independence. A prečo nie sme takí rýchli a takí pohotoví, keď máme hovoriť niečo o pýche a o nezávislosti? Never forget, Nikdy nezabudnime, the sin problem in the universe began with pride. že problém hriechu vo vesmíre začal pýchou. See, the deal is pride isn't as quickly visible as smoking. Viete, ten princíp je ten, že to, čo je oveľa rýchlejšie odhaliteľné, je fajčenie, nie pýcha. But the truth is, it's way worse. Ale pravdou je, že Way pýcha je oveľa horšia. Oveľa horšia. Anyway, that was just a little bit of an aside. Takže to bol len taký malý exkurs. Back to my story. Teraz pokračujem tým príbehom. This man said, well, if you say I can't smoke, then I'll just quit. A ten muž hovorí, dobre, tak ak mi hovorí, že nemôžem fajčiť, aby som bol pokrstený, no ja prestanem fajčiť. And he said, I took my pack of cigarettes, wadded it up, threw it in the trash. Zobral som krabičku cigaret, ktorú som zožmolil a hodil do odpadkov. And he said, I haven't had a cigarette in 15 years. A potom hovorí, a odvtedy som už 15 rokov nefajčiar. And I haven't wanted to smoke for about 15 minutes. And I haven't wanted to smoke for about 15 minutes. A nechcelo sa mi fajčiť asi 15 minút. And I said to him, you don't have victory over tobacco. A ja mu hovorím, ale ty si ešte nezvietil nad tabakom.
I said, Jesus has something much better for you than that. Ježiš má pre teba niečo oveľa lepšie, ako je toto. I said, I'm glad that you haven't smoked for 15 years. Hovorím, mne robí radosť, že si nefajčiar posledných 15 rokov. Because that gives your lungs a chance to recover. Pretože to umožní tvojim plúcam zotaviť sa. But you don't have victory over tobacco yet. Ale ty si nedosiahol víťazstvo nad tabakom ešte. Jesus has a better plan. Ježiš má pre teba lepší plán. If religion were a thing that backbone could buy, Keby náboženstvo bolo vecou, ktorá záleží na chrbtovej kosti, then the strong would live tak by prežili tí najsilnejší and the weak would die. a tí najslabší by zomreli. Or the weak would join the 2 million who have left our church. Alebo tí najslabší by sa pridali k tým 2 miliónom, ktorí kedysi boli členovia našej cirkvi. Is having a strong will and a firm backbone the same as being righteous? Čo si myslíte? Keď má niekto silnú vôľu a veľmi silnú chrbtovú kôsť, dalo by sa povedať, že je spravodlivý, má spravodlivosť? Is strong will the same as more spirituality? Je silná vôľa to isté ako viac duchovnosti? Nope. Nie. Remember, we can't clean the heart. Nezabudnite, my sami nemôžeme si vyčistiť srdce. Steps to Christ says, Cesta ku Kristovi, tam sa hovorí. all of your promises and resolutions are like ropes of sand. Tvoje všetky sľuby a rozhodnutia sú ako povrazy z piesku. How many of them? Koľko z nich? All. Všetky. Now, can you imagine trying to pull a car out of the ditch with a rope of sand? Predstavte si, že by ste auto, ktoré zapadlo do priekopy, vyťahovali pieskovým lanom. And it said all of our promises and resolutions are like ropes of Lebo sa sand. to hovorí, že všetky naše predsavzatia a sľuby sú ako pieskové lano. In John 15, verse 5, Jesus said, Jan 15.5, Ježiš hovorí, apart from me, you can do bezo mňa nemôžete nothing. robiť nič. How much is nothing? Koľko je nič? Well, we've tried to illustrate it this No už way. snažíme sa to znázorniť asi týmto I know it's spôsobom. kind of hard to see because the lights are so bright, but A už je to lepšie. we sometimes say nothing is zero. My niekedy povieme, nič znamená nula. But actually, nothing is what you have left once you take the peeling off of a zero. Ale nič znamená vtedy, keď nulu ošúpete. Až vtedy máte nič. Peel a zero, nothing. Ošúpte nulu, nemáte nič. And Jesus said, without me, you can do how much? Ježiš hovorí, bezo mňa nemôžete robiť Nothing. nič. Well, some people say, don't tell me I can do nothing. Niektorí ľudia hovoria, to mi ani nehovor, že nemôžem robiť nič. I have been able to produce some right actions. Ja som stále mal na to, že som mohol niečo dobré spraviť, vykonať. I have stayed out of all kinds of trouble. Ja som sa vyvaroval všetkých možných trablov. Don't tell me I can do nothing. Tak mi nehovor, že ja nemôžem spraviť nič. But what you just described, if that was you, Ale ak by toto bol tvoj prípad, tak týmto by si vlastne vyjadril jednu vec. was external obedience. Vyjadril by si tvoju vonkajšiu poslušnosť. Remember, Jesus said, man looks on the outward appearance, Nezabudni, Ježiš povedal, ľudia sa pozerajú na to, čo sa javí zvonku. and he might be able to clean the outside of the cup. A dokonca človek možno je schopný šálku zvonku očistiť, But inside is filled with corruption. ale zvnútra je naplnený That's what Jesus said. rozkladom. To povedal Ježiš. The heart is corrupt. It is deceitful. Srdce je klamlivé, je zlé, je skazené. Jeremiah said, desperately wicked. Jeremiáš hovorí, nadovšetko hriešne, zlé. And where does God look? Kde sa Boh pozerá? On the heart. Boh sa pozerá na srdce. I'm going to tell you something. Chcem vám niečo povedať. External obedience may keep you out of jail, Vonkajšia poslušnosť, áno, môže spôsobiť, že sa nedostanete do väzenia, but it will never get you into heaven. ale nikdy vás neprivedie do neba.
Heart obedience is the only kind of obedience that counts with God. Srdcová poslušnosť je jediný typ poslušnosti, ktorý u Boha má váhu. And heart obedience is the only kind we can't produce. A srdcová poslušnosť je ten jediný typ poslušnosti, na ktorý nemáme. So you see the dilemma. Vidíte tú dilemu? He looks at the part we can't change. Jemu ide o tú časť, ktorú my nemôžeme zmeniť. I want you to hear something from the book Desire of Ages. Chcem, aby ste sa započúvali do citátu z knihy Tužba vekov. I'm not sure if we have this one. Do we have this one? Okay. Yes, we do. All true obedience comes from the heart. Všetká pravá poslušnosť vychádza zo srdca. Now, there's a reason why it starts out by describing true obedience. A nie je to náhodou, prečo to začína tým slovíčkom pravá poslušnosť. Because the author does not want us to be confused by false obedience. Pretože autorka chce, aby sme jasne pochopili, že to je pravá poslušnosť, aby sme si ju nezamenili s falošnou I want to poslušnosťou. tell you what false obedience is. Lebo chcem vám povedať teraz, čo je to falošná poslušnosť. False obedience is external goodness. Falošná poslušnosť je vonkajšia dobrota. True obedience comes from the heart. Pravá poslušnosť vychádza zo srdca. It continues. It was heart work with Christ. A potom pokračuje. Aj u srdca to bola záležitosť. Aj u Krista to bola záležitosť srdca. And if we consent, A ak s ním súhlasíme, he will. on sa stotožní. Notice who's going to do it now. He will. Kto to je? On. Ak súhlasíme s ním, He will so identify himself with our thoughts and aims. on sa do takej miery stotožní s našimi myšlienkami a zámermi He will so blend our hearts and minds into conformity to his will a do takej miery bude usmerňovať našu myseľ a srdce so svojou vôľou, that when obeying him, že keď ho budeme we poslúchať, shall be but carrying out our own impulses. budeme ho vlastne poslúchať tým, že budeme sami robiť naše vlastné rozhodnutia. In other words, you could say it like this. Inými slovami, dá sa to povedať takto. Love God Miluj Boha and do as you please. a rob si, čo chceš. Now that might sound scary, Možno to znie trošku ako strašlivo, but it's not. ale nie je to také strašlivé. Because if you love God, Pretože ak milujete Boha, doing what you please tak robiť to, čo sa vám chce, will actually be the very thing that he pleases. bude samotná tá vec, ktorá sa chce aj jemu. They will both be the same. Lebo to bude v zákryte, budú rovnaké tie veci. It goes on to say, A potom to pokračuje s týmito slovami. the will, Vôľa, refined and sanctified, ktorá je očistená a posvetená. and remember, it was he who did that. A viete, kto to spravil? To bol on, kto ho posvetil a očistil. That sanctified will Táto posvetená vôľa will find its highest delight in doing his service. nájde svoje najväčšie potešenie v službe pre neho. Now, let me ask you a question. Teraz vás pýtam otázku. If you delight in something, Ak vám niečo robí potešenie, is it hard for you to do it? musíte sa do toho nútiť? I delight in ice cream. Mne robí potešenie zmrzlina. And if I go into a store that sells ice cream, Ak ja idem do obchodu, kde vidím zmrzliny, it's not hard for me to order an ice cream cone. nemusím sa premáhať, aby som si objednal kornutok zmrzliny. It's not hard at all. Vôbec to nestojí žiadne premáhanie pre mňa. It's not even hard for me to order 2 scoops. Dokonca ani pre mňa není ťažké, že poviem, poprosím 2 naberačky. Because I delight. Prečo? Pretože ja mám radosť, ja si to užívam. So it's not hard to do things you delight. Nie je robiť ťažké veci, ktoré si užívate. And it said that when our will has been sanctified by Jesus, our highest delight will be doing his service. A tu sa hovorí, že keď naša myseľ bola posvetená Kristom, tak naše potešenie najväčšie potešenie bude mu slúžiť. And then it gives us the key to the whole package. A potom nám to poskytuje kľúč pre celý ten balík. It says, when we know God, Ak poznáme Boha, as it is our privilege to know him, tak ako sa nám prednostne poznať dáva, alebo ako je to našou prednosťou ho we're poznať. talking about the three-legged A stool. teraz now. hovoríme zase o tej trojnožke This našej. is how you get to know God. Takto ho poznáme, Right cez here. trojnožku. As we know God, as it is our privilege to know him, Takže tak, ako môžeme spoznať takto Boha, čo je našou
prednosťou. Our life will become a life of continual obedience. Náš život sa stáva životom neustálej poslušnosti. Through an appreciation of the character of Christ, Prostredníctvom poznávania charakteru Kristovho, through communion with Him, inými slovami cez spoločenstvo s ním, sin will become hateful to us. hriech sa nám stane odporným. Now, if something is hateful to you, Ak je niečo odporné pre vás, is it easy for you to do it? ľahko to robíte? I hate snakes. Pre mňa odpudzujú hady. It's not hard for me to stay away from them. Vôbec sa nemusím premáhať, aby som sa s hadom nestretol. It's easy to stay away from snakes. Je pre mňa veľmi ľahké sa s hadom nestretnúť. I told this to a group of ranchers in the United States. Keď som bol v Amerike, toto som hovoril, toto pripodobnenie skupine rancherov v Amerike. And the next evening, when I was coming to the seminar, A ďalší večer, keď som si chystal ďalšiu prednášku, there was a whole line of the children who had been attending the meeting. a keď som prichádzal na ten seminár, zase sedela tu, v tom rade sedeli deti, ktorí prichádzali tiež. They were ranch kids. To boli deti rancherov, z rančov pochádzali. And they were all waiting at the door with big smiles on their A faces. všetky na mňa čakali a smiali sa, už pri dverách sa na mňa smiali. And they were all saying, Pastor Lee, A všetci Pastor hovorili, Lee. ujoli. Oh, and I went up to, I thought, how nice. Ja The si hovorím, no children aké like sú me. milé tie decká. And so I went to shake the first A tak hand. som podal prvú ruku, And they had snakes wrapped around their arms. na ktorej bol obtočený had. And they were alive. A to bol živý had, živý. I jumped. A ja som vyskočil. Ranch kids. Deti rancherov. It wasn't hard for me to get away from those children. Vôbec som nemal problém od tých detí odísť. I have gotten the victory over snakes. Ja som si už vybojoval víťazstvo nad hadmi. They are hateful to me. Sú pre mňa odporní. Let me give you a different example, because maybe some of you don't mind snakes. Použijem ďalší prípad pre prípad, že by tu boli niektorí, ktorí milujete hadov. Let's pretend for just a minute that I have one of those large drink cups that you can sometimes get at a fast food place. Predstavte si, že teraz mám v ruke taký ten veľký pollitrový plastový pohár, ktorý niekedy dostanete v občerstvení rýchlom. And then let's pretend I come over here to the front row, A predstavte si, že prídem tuto k prvému radu and I ask each person to spit into the cup. a chcel by som, aby každý z tých ľudí, čo tam sedia, tam naplul. And then to pass the cup along and pass it A back. potom, aby ste Everybody si ho spit, podávali and all the way back and all the way až back. dozadu a zase až dopredu. And I don't mean any wimpy spit. A samozrejme, nemám na mysli také tie I mean, dig down, come up with some real sliny. spit. Nie, viete, chcem také tie sliny riadne, hlboké. Now let's just say that everybody did this for the sake of my illustration. Dobre, už to nebudem ďalej rozvádzať. Predstavte si, že všetci to spravili už, hej? And then let's say that by the time it gets all the way back to the front row, A kým to príde až zase tou druhou radou, alebo tým druhým zástupom dopredu, you did such a good job of spitting viete, tak sa vám darilo v tom plutí, that the whole cup is full to the top. že celý je naplnený, ten pohárik. So let's pretend you're thirsty. A predstavme si, že ste smední. How about a little sip? Dáš si trošku? Little sip. Trochu z neho? Just try it. I think Ale it would. vyskúšajte. No. How about you? A vy? No. Nie? Are you having a hard time resisting it though? Musíte sa premáhať, aby ste si neuchlípli. Čo z toho? Are you having to say to me, "Oh, Pastor Lee, get thee behind me"? A hovoríte mi, pastor Lee, 3 metre odo mňa. I know it's not good for me. I don't want to be tempted. Please take it out of my Ja viem, že sight. to není dobré, ale hrozne ma to pokúša, ale nie je to dobré, radšej to aj preč. I'm afraid I might give in. Komu to ešte môžem dať? Anybody? Huh? Niekto? Would you say that's hateful to you? Poviete, máte problém povedať, že to je odporné pre vás? It's disgusting, isn't it? Je to odpudivé, odporné. But you're going to remember the illustration.
Ale ja viem, že si budete pamätať túto ilustráciu. The paragraph said, Odsek hovorí, through communion with God, prostredníctvom spoločenstva s Bohom sin actually will become hateful to us. sa nám hriech stáva napokon odporným. And if something is hateful to you, you're not even tempted with it. A keď je pre vás niečo odporné, tak vás to vôbec nepokúša. So what is our part and what is God's part? Takže kde zohrávame úlohu my a čo je vec Božia? A few minutes ago we looked at John 15:5, Pred pár minútami sme čítali text Jan 15:5, where Jesus said, apart from me, you can do nothing. kde Ježiš hovorí, bezo mňa nemôžete robiť nič. Now I'm going to illustrate that on the screen. Ja to chcem znázorniť na plátne. I'm going to let y equal u. You don't use these letters, do you? No, we do. You do. That's fine, Okay, yeah. same. All right. Okay. So let's just let y represent you. Tak, predstavte si, že Y ste vy. And let's let x represent Jesus. A predstavte si, že X znázorňuje Ježiša. Now I'm trying to illustrate this scripture. A budem sa snažiť teraz matematicky vyjadriť tento text. So u minus or subtracting x, Jesus, Takže vy mínus Ježiš equals 0 or nothing. rovná sa 0. Without me, Nič. you can do nothing. Bezo mňa nemôžete robiť nič. Now here's another scripture you probably are familiar with. Tu je ďalší test, pravdepodobne ho poznáte. This one says, I can do all things through Christ who strengthens Tu sa me. hovorí, všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. So I tried to illustrate this one. A tak som to zase chcel vyjadriť takto. Again, the y is going to represent you. Takže Y ste vy, Plus Plus Christ Kristus equals, rovná sa, and that's supposed to be the infinity sign, a the to by mala byť sideways, vedležatá osmička, little nekonečná. sideways 8. Now let's look at the two equations at the same time. Tak pozrime sa teraz na tieto dve rovnice naraz. On the top, y plus x, u plus Jesus equals everything. Smerom hore, a tá prvá, Y plus X sa rovná všetko. And on the bottom one, u without Jesus equals nothing. A pod ním je vy minus Ježiš, to je nič. Okay, so in one equation, everything's getting done. To znamená, že v jednej rovnici všetko sa dá And in the other equation, nothing is getting done. a v druhej rovnici nič sa nedá. What is the difference between the two equations? Aký je rozdiel medzi dvomi rovnicami týmito? It's the presence of x, Je to prítomnosť X. which means that whatever it is that's getting done would have to have been Jesus doing. To znamená, že čokoľvek vidíte ako výsledok urobené, znamená, že tam musel byť Ježiš, ktorý to robil. The all things that the text described that get done, he's responsible for. Všetky veci, ktoré tento text popisuje, že sa uskutočnia, no tak to je jeho zodpovednosť. So if his part is the all things, A ak on má na starosti všetky veci, what's left for my part? čo zostane mne? Just this. Len toto. Getting with X. Zosúladiť sa s X. This is how we get with X. Ako sa zosúľaďujeme s X? The daily relationship with Jesus. Každodenným vzťahom s Ježišom. That's our part. To je na nás, aby sme robili. And as we do our part, A my, keď poslušne robíme našu, seeking him, hľadajúc ho, spending time with him, stráviac čas s ním, getting to know him better day by day, poznávajúc ho každodenne, he does his part, tak on si potom robí svoju časť, which is to change us into his image. ktorá pozostáva z toho, že nás mení na svoj obraz. Which is why Paul tells Timothy, Preto Pavol hovorí Timotejovi, we need to fight the good fight of faith. potrebujeme bojovať dobrý boj viery. This relationship we're talking about Tento vzťah, o ktorom hovoríme, is the fight of faith. to je boj viery. You know, it's interesting. There are some people who listen to what I'm saying, Viete, je zaujímavé, že ľudia, niektorí, ktorí ma takto počúvajú, and they've actually said over in America anyway, mimochodom v Amerike, aspoň takto hovorili oni, that those Vendans are actually describing a do-nothing religion. viete, že títo Vendenovci, tí majú takú teológiu, že nerob nič. Just love Jesus, that's all you gotta do is Len love miluj Ježiša. They say those Vendans are soft on obedience. Hovoria, títo Vendenovci sú príliš mäkkí na poslušnosť. Don't worry about that, just love Jesus. Nestaraj sa o to, len miluj Ježiša. But I want to make something very clear.
Tuto chcem niečo veľmi vyjasniť. Obedience is very important. Poslušnosť je veľmi dôležitá. In fact, it's absolutely necessary. V skutočnosti je absolútne nevyhnutná. It is so important to God Bohu je tak dôležitá, that he will not trust us with it, že nám to ani nezverí. which is why he does it for us. Preto si to radšej nechal sám a robí to miesto nás. Because he knows we can't do it for him. Pretože vie, že my by sme to pre neho nedokázali. We cannot produce obedience. My dokážeme produkovať, vyrobiť poslušnosť. Christ produces it in us. Kristus ju vyprodukuje v nás. So our job is to come to Christ and to stay with A Christ. tak našou povinnosťou, našou prácou je prísť ku Kristovi a zostať pri ňom. And that's a job. A to je práca. And people who say we're describing a do-nothing religion, A ľudia, ktorí hovoria, že my hovoríme, že nerobte nič, whether they realize it or not, či si to uvedomujú alebo nie, are advertising that they have never tried to come to Jesus and stay with him day by vlastne day. hovoria, že oni nikdy sa nesnažili dostať k Ježišovi a zostať s ním každodenne. And the reason I can say that A dôvod, prečo to môžem povedať s takouto istotou? because this is hard work. Pretože toto je záležitosť, to je práca ťažká. Anybody who calls it do-nothing religion hasn't been trying to know Jesus. Každý, kto si o tomto myslí, že to je náboženstvo nič nerobenia, tak o Ježišovi veľa nevie. Or they know how hard it is. Lebo inak by vedeli, aké je to ťažké. Paul called it a fight. Samotný Pavol to nazýva bojom. This is very simple. Toto je veľmi jednoduché. You know what? I just said it backwards. Hold on. Reverse that. Zdá sa mi, že som to povedal naopak. Tak sa k tomu teraz ešte vrátim. No, maybe I said it right. No, you said it right. At least I translated it right. He translated it right. Okay. Ja som to aspoň dobre preložil. I had takže- to rethink it, you know. What I want to say is this three-legged stool is not complicated. Ja som chcel jednoducho povedať, že táto trojnožka nie je nič zložité. It's very simple. Je to veľmi jednoduché. I mean, you know, just how complicated is that? Bible study for knowing Jesus, prayer for talking with him and sharing. Nič zložité. Biblické štúdium, modlitba, rozprávanie s ním a zdieľanie sa o tom. But even though it's simple, Aj napriek tomu, že to ale je jednoduché, it's not easy, nie je to ľahké. which is why Paul calls it a fight. Preto to Pavol nazýva bojom. Now, here's a story that didn't happen too far from here. A teraz sa chcem s vami podeliť o príbeh, ktorý sa nestal ďaleko odtiaľto. During World War II, Bolo to počas druhej svetovej vojny there's a very interesting story you can read in history books a z tohto obdobia sa môžete dočítať o jednom veľmi zaujímavom príbehu. about an occasion when the Allied army fooled the Nazis. Dokonca je to zaznamenané v učebniciach dejepisu, kedy spojenecká armáda prekabátila alebo oklamala nacistov. Here's how it worked. Takto to sa udialo. The Allies had recovered the body of an Allied airman who had been shot down. A spojenecká armáda našla telo pilota, ktorý bol zostrelený. They took his body Zobrali toto telo and they sewed fake battle plans into the lining of his flight jacket. a oni falošné bojové plány všili do výplne jeho, alebo do počívky jeho bundy leteckej. Then, under the cover of darkness, A potom pod rúškom temnoty they put him in a life raft with a parachute still attached to him. dali ho, vlastne umiestnili ho tak, že stále bol k nemu jeho padák pripnutý. And then they put the life raft right up onto the edge of the shore where the Nazi army was camped. Vložili ho do raftu a potom ho dali presne, aby ten raft bol pri pobreží, kde bol tábor nacistov. The Allies hoped that the Nazis would find the secret plans and be fooled by S them. tým, že sa domnievali spojenci, že keď ho nájdu nacisti, tak nájdu aj ten falošný plán a budú tým vlastne oklamaní. And it actually happened just the way they hoped. A stalo sa to presne tak, ako chceli. The Nazis found this body, Nacisti našli jeho telo they found the plans. a našli aj plán, ktorý tam bol všitý. And they said, what a stroke of good luck for A hovorili us. si, no to máme šťastie. We know where they're coming next. A my vieme, kam pôjdu na budúce. Boy, are they going to be surprised. Ale budú prekvapení. We're going to have our whole army here waiting for My them. tam celú armádu pošleme, aby tam na nich čakala. And when they come, A keď we'll get prídu, them. tak sme tam na nich, my. So they mobilized their forces A tak zmobilizovali svoje sily, to protect what they thought was going to be attacked next. aby ochraňovali územie, ktoré si mysleli, že bude na And ne while they zautočia. waited there in force, A čakala tam celá sila.
the Allied army walked in unresisted into several key locations. A keď tam tak čakali všetci sústredení, tak zatiaľ prešli spojenci na niektoré kľúčové pozície úplne nepovšimnuté. Which illustrates a very important point. Čo ma privádza k veľmi dôležitej pointe. If you fight the battle at the wrong location, you're going to lose the war. Ak bojujete boj na nesprávnom mieste, tak prehráte celú vojnu. Fighting the battle at the right location is fighting the good fight of faith. Bojujte boj na dobrom mieste a nazýva sa to dobrý boj viery. Fighting the battle at the wrong location is fighting the battle of external goodness. Ak totiž bojujete boj na zlom mieste, tak bojujete boj vonkajšej dobroty. Trying to be good by not being bad. Snažite sa byť dobrý tým, že nie ste zlí. That's fighting the battle at the wrong location. Sice bojujete, ale ste na nesprávnom mieste. And when you fight that battle, you'll end up losing the war. A keď bojujete takto, tak napokon prehráte celú vojnu. Our job is to focus on Jesus, and his job is to fight the enemy for us. Našou prácou je sústrediť sa na Krista a jeho prácou je bojovať miesto nás s nepriateľom. Isaiah 59 says, when the enemy comes in like a flood, Izajáš 59. kapitola hovorí, že keď sa na nás prirúti nepriateľ ako povodeň, the Spirit of the Lord will raise up a standard against him. tak potom duch Hospodina, duch Pánov vstýči prápor proti nemu. Zechariah 4:6 says, Zachariáš 4:6 hovorí, not by might ani or silou, by power, ani mocou, but by my Spirit, ale says môjim duchom, the Lord. hovorí Hospodin. So, we focus on Jesus, Takže my sa zameriavame na Ježiša and he makes us like himself. a on z nás prerába takých, ktorí sa podobajú na neho. I'm sure you're familiar with 2 Corinthians 3, Určite vám niečo hovorí 2. Korinťanom 3. kapitola, where it says that we all, kde sa hovorí, že my všetci, beholding as in a mirror the glory of the Lord. vzhliadajúc ako v zrkadle slávu Pánovu, So what is the focus of our attention? kde totiž sa máme zameriavať? The glory of the Lord. Na slávu Pánovu, We're keeping our eyes on Jesus. keď máme naše oči upreté na Ježiša. And then it continues. As we behold the glory of the A potom Lord, text pokračuje, keď sa totiž vzhliadame alebo pozeráme na slavu Pánovu, we are being transformed into the same image. sme premieňaní na tú istú podobu. From glory to glory. Od slávy k sláve. Whose image? Na koho podobu? His image. Jeho podobu. And how is it happening? A ako sa to deje? Notice the last part of the verse. Všimnite si poslednú časť verša. By the Spirit of the Lord. Duchom Pánovým. So it tells us his part and our part, or our part and his part. Takže tu nám hovorí, čo je naša časť a čo je jeho časť. We focus on Jesus, My sa zamriavame na Ježiša and the Holy Spirit makes us like him. a Duch Svätý z nás robí niekoho, ako je on. Our job is focusing. Našou prácou je zameriavanie sa, His job is transforming us. jeho prácou je naša premena. It's wonderful. Je to úžasné. This is where I'm imagining that the phrase transfers. But in America, we have a phrase where we say, by beholding, we are changed. V Amerike máme tú frázu, ktorá aj u nás by sa dala preložiť, že vzhliadaním sa meníme. I'm sure you're at least familiar with the same concept. Yes. Yeah. Okay, so if that's true, and it is, A ak je to pravda, akože to je pravda, then if I wanted to become more like Jesus, ak sa totiž potom ja chcem stať podobnejší Ježišovi, what should I be focusing on? na čo by som sa mal zameriavať? Trying to get rid of my temper? Robiť niečo s mojou povahou, aby nebola taká prudká? Trying to overcome pride or lust or covetousness? Robiť niečo s mojou pýchou, s mojou závisťou? See, Satan is so subtle. Viete, Satan je taký maskovaný, taký nenásilný. He comes to us and he says, Prichádza k nám a hovorí, don't you want to be like Jesus? nechceš byť ako Ježiš? And I say, A ja hovorím, yeah. áno, chcem. And the devil says, A diabol hovorí, good, good. dobre, dobre.
Now, I've noticed something about Jesus. No, ale ja som si niečo na Ježišovi všimol. He doesn't lose his temper, On nevybuchne tak často, but you do. ako ty. So, if you want to become more like Ak chceš byť Jesus, taký ako on, you should probably get rid of that temper. tak by si mal pracovať na svojej povahe Why výbuchu. don't you start working on that? Začínať pracovať, dobre. And I say, A ja hovorím, thank you for pointing that out. díky, že si vôbec na to upozornil. I'll get busy on it. Vieš čo, tak to na tom stravím nejaký čas, neboj sa. And Dobre. I start trying to be good by not A being tak sa bad. začnem správať tak, že chcem byť dobrý tým, že nie som zlý. I'm focusing on my temper, Zameriavam sa, tentokrát je predmetom môjho záujmu moja povaha. even though it's for good reasons. Aj napriek tomu, že to má viesť k dobrému, My attention is on my imperfection. z dobrého dôvodu to robím, ale zameriavam sa na moju nedokonalosť. But if I want to become perfect as Jesus is perfect, Ale ak sa ja mám chcať dokonalý, ako Ježiš dokonalý, if by beholding I become changed, ak je pravda, že vzhliadaním sa mením, then I need to be focusing on Him. tak sa potrebujem zameriavať na Neho. And as long as I focus on my misbehavior, Ale pokiaľ sa sústredím na svoje nesprávne správanie, even though it's to try and overcome it, aj napriek tomu, že sa to snažím poraziť, the devil laughs up his sleeve Satan sa smeje do popuku. because he knows I'll never become like Jesus unless I'm looking at Dobre Jesus. uvedomuje, že nikdy sa nestanem ako Ježiš, keď sa na ňo nebudem pozerať. So for far too long, we've been trying to get people to become like Jesus by getting them to focus on all the Ako things, dlho sme sa snažili ľudí viesť k tomu, aby sa stali ako Ježiš, tým, že sa zameriavajú na všetky možné veci. get rid of all the things in their lives that aren't like Jesus. Musíte sa zbaviť všetkých vecí, ktoré v vašom živote nie sú také ako Ježiš. When all the while, if we just focus on Him, He would make us like Himself. Pričom keby sme sa zamerali na Neho, tak je to Jeho práca. On nás spraví takých, aby sme boli ako On. It is this kind of confusion and misunderstanding Je to práve tento typ neporozumenia that keeps our church from growing a chyby, že bráni našej cirkvi v raste. and causes us to lose in America 2 million Seventh-day A aspoň Adventists. v Amerike spôsobil, že sme 2 milióny adventistov takto stratili. No. We focus on Jesus, Nie. My sa zameriavame na Ježiša. and He finishes what He A starts. on dokončí to, čo začal. Philippians 1:6. Filipenom 1.6. He who began a good work in you Ten, kto začal dobré dielo vo vás, will bring it to completion by the day of Christ Jesus. ho aj dokončí až do dňa Ježiša Krista. He starts it, He finishes it. On to začne, ale on to aj dokončí. And that is how it worked with the author of the fourth gospel. A takto to pracuje, alebo takéto to je s tým autorom 4. evanielia. John the Beloved wasn't always what we think of when we think of him. Pretože milovaný Jan nebol stále milovaný, tak ako si o ňom myslíme, že bol milovaný. I did some studying about John, Ja som určitý čas venoval štúdiu Jána. researching in some inspired books about his life. Inšpirované knihy som konzultoval ohľadom jeho života. And I came up with some very surprising descriptions, one-word descriptions of John. A dopatral som sa k jednomu veľmi zaujímavému popisu, jednoslovnému popisu Jána. I'm not sure how they're going to translate, but I'm going to just ask that you Aspoň v angličtine je jednoslovný. read them off the screen. When you're done, I'll start again. Aha. Žiarlivý, rozhorčený, bojachtivý, ctižiadostivý, zištný, hašterivý, hrubý. Pyšný, kritický, nahnevaný, nerozvážny, otvorený, precitlivelý, prchký. Krutý, násilnický, tvrdohlavý, netolerantný, vyhovárajúci sa, pomstichtivý, arogantný. That is the disciple John. Toto je profil učeníka Jána. All inspired comments. Všetko z inšpirovaných zdrojov. Sounds more like Judas, doesn't it? A skôr by mi to pripomínalo Judáša, nie? Did Jesus give up on John? A vzdal to Ježíš s Jánom? No. Nie. Did John give up on Jesus? Vzdal to Ján s Ježišom? No. Nie. What will inevitably happen to the evil traits in people who stay with Jesus? Čo sa automaticky stáva s zlými vlastnosťami ľudí, ktorí sú zameraní na Ježiša? The transforming power of love Premieňajúca moc lásky will make them into a new creation. z nich spraví nové stvorenie. I'm going to illustrate it with a story. Chcem vám to ilustrovať príbehom. There's a very shameful time in America's history. Viete, osobitne jedno obdobie v americkej histórii sa naozaj Amerika nemôže pochváliť. We used to sell human beings as slaves.
A bolo to vtedy, keď sme zvykli predávať ľudské bytosti ako otrokov. And so there's a story told of a slave by the name of Joe. A hovorí sa príbeh o otrokovi, ktorý sa volal Joe, And he's on the auction block. ktorý zrovna stojí na dražbe, aby bol vydražený, They have chains on his wrists and chains on his ankles. spútaný na svojich zápestiach a členkoch, And he reťazami. is a muscular human being. A je to chlap, ktorý je veľmi svalnatý. They have him stripped to the waist to show how strong he is. Do polpasa je vyzlečený, aby si všetci všimli, aby otrokári ukázali, aký je silný. And the auction starts and the people begin bidding. A tak aukcia, dražba začne a ľudia dávajú svoje tipy. And the bidding goes higher and higher and higher and higher. A postupne ľudia dávajú, vsádzajú viac a viac a viac. And as they are bidding, A keď takto ponúkajú, Joe the slave Joe, tento otrok, has a defiant look on his face. má veľmi nepriateľský, divoký pohľad v očiach. His fists are clenched. Má zaťaté peste, His jaw is clenched. aj sánka je zaťatá. And he keeps saying, I won't work. A on hovorí, ja chcem prácu. Don't waste your money on me. Nesnažte sa, nevyhadzujte svoje peniaze na mňa. I won't work. Ja nebudem pracovať. Ja But nebudem pracovať. Nemusíte vôbec do mňa investovať. But the bidding keeps going higher and higher and higher. Ale postupne tie vyvolávajúce ceny stále sú prevyšované a zvyšuje sa dopyt. Finally, one man bids higher than anybody's ever A zrazu heard príde ponuka od jednoho človeka, for a o single ktorej slave. nikto nepočul, taká vysoká. And the gavel comes down, sold. A vtedy kladievko odbuchne, áno, predaný. And Joe the slave A Joe, ten otrok, spits in the direction of the man. odpluje tým smerom, odkiaľ prišla tá najvyššia ponuka. You just wasted your money. Práve si prišiel o svoje peniaze, hovorí. I will never work for you. Nikdy pre teba nebudem pracovať. But the man who paid the high price didn't say anything. Človek, muž, ktorý zaplatil tú najvyššiu čiastku, nepovedal na to nič. He went over and paid the money. Išiel, zaplatil peniaze Then he asked them to take the chains off of Joe's wrists and ankles. a potom požiadal, aby zobrali reťaze, aby odomkli reťaze z Joeových rúk a nôh. And then he asked them to escort Joe over to the waiting carriage, horse and buggy. A potom hovorí, prosím vás, doveďte ho do môjho koča, ktorý bol zaprehnutý za koňmi. He climbed up beside Joe, A tak vyšiel tam do koča aj ten pán, sadol si vedľa Joea and they began to drive the horse away. a potom celý koč odišiel s nimi. Joe kept looking at this man like, what a fool. Vo vnútri koča sa Joe začne pozerať na toho pána a pomyslí si, no to je ale hlupák. Eventually they came to a little clearing Napokon prídu na takú malú čistinku surrounded by woods. v lese. And there was a small creek tumbling by. Popri nich bol malý potôčik, And on the other side of the creek, above some grass, a little cottage. na ktorého druhej strane, druhom brehu, bola v tráve alebo z trávy zvyčnievala utešená chalúbka. It was painted beautifully. Krásne bola namalovaná. Flowers were growing in boxes at the bottom of where the grass met the V house. záhradke pred ňou, práve tam, kde končila tráva, začínala chalúpa, boli krásne kvety. Glass windows with curtains. Boli tam nádherné okná, závesy v nich. And they walked up the cobblestone walkway to the front door. A vykladanou cestou s kameňou postupne prichádzali chodničkom k domu. And the man opened the door and they walked in together. A ten muž otvoril dvere a spolu s Joeom vstúpili donútra. And as they looked around, Joe saw that the entire cottage was furnished with everything you would need to keep house. A keď sa Joe rozliedol okolo, tak videl, že tam bol všelijaký druh nábytku, ktorý potrebuješ, aby to bol ako dom. And it was beautifully furnished. A bolo to úžasne, nádherne zariadené. And then the man said, A vtedy hovorí tento muž, the man who paid the high price, ktorý zaplatil tú najvyššiu sumu. Joe, this is your house. Hovorí mu, Joe, práve si doma. And Joe looked at him A Joe sa na ňo pozrie and he said, if you think you're going to get me to work by bribing me, a hovorí, ak si myslíš, že podplácaním ma donútiš k pracovať, tak na to rýchlo zabudni. I will not work. Ja nebudem pracovať. And the man who paid the high price said, A ten muž, ktorý zaplatil na tú veľkú cenu, hovorí, Joe, when I said this is your house, Joe, tým, že hovorím, že toto je tvoj dom, I did not mean this is where you will live. to neznamená, že hovorím, že tu budeš bývať. I meant this is your house, deed and title. Hovorím ti, toto je tvoj dom, ktorý tebe patrí. Ty si jeho vlastník. I'm giving you the title to this house. Ja ti dávam vlastnícke právo k tomuto domu.
I did not pay that price to make you work. Ja som nezaplatil, aby som ťa prinútil pracovať. I paid that price to set you free. Ja som zaplatil tú sumu, aby som ťa oslobodil. And all of a sudden, that great big strong slave A náhle tento veľký, svalnatý, vysoký otrok fell on the ground at the feet of that man and grabbed his ankles. spadol na zem k nohám tohto človeka, chytil mu jeho členky And his great shoulders shook as he sobbed out these words. a jeho široké ramená sa začali triasť, keď začal hovoriť tieto slova. Master, Pane, I will serve you forever. ja ti budem slúžiť navždy. What made the difference between duty and delight? Viete, rozdiel medzi povinnosťou a radosťou. It was a relationship of love To, čo spravilo ten rozdiel, bol vzťah lásky. and a realization of what a tremendous price was paid to set you free. Uvedomenie si, aká úžasná cena bola zaplatená za moju slobodu. That's how it is with us. Tak je to aj s nami. Turns duty into delight. Toto uvedomenie Love does. premení povinnosť na radosť, And na love- pôžitok. To robí láska. And love is a relationship word. Láska je slovo, ktoré znamená vzťah. You never love somebody you don't know. Nikdy nelúbite niekoho, koho nepoznáte. And you don't know somebody you don't spend time with. A nikdy nikoho nepoznáte bez toho, aby ste s ním strávili nejaký čas. You cannot stay close to Jesus without his love affecting you. Nemôžete vydržať v blízkosti Ježiša bez toho, aby vás ovplyvnila jeho láska. Which is why 10 times in 6 verses, depending on which version you're using, A práve preto 10-krát v týchto 6 veršoch závisí, akú používate verziu, taký preklad, Jesus links fruit bearing with abiding. Ježiš spája prinášanie ovocia so zostávaním. We're talking about John 15. Hovoríme stále o 15. kapitole Jána. You know how it goes. Jesus says, I am the vine, you're the Viete, ako to tam je? branches. Ježiš hovorí, ja som vinič, vy ste ratolesti. And then he says, if you will abide in me, A potom hovorí, ak vy zostanete vo mne and my word abides in you, a moje slovo, ak zostáva vo vás, then you will bear much fruit. tak potom prinášate mnoho ovocia. I don't know if you realize the timing of this verse, this chapter, John 15. Ja neviem, či vám dôjde, v akom čase je zasadená táto 15. kapitola. This chapter takes place after the Last Supper Totiž k tomuto obsahu tejto kapitoly dochádza až už po poslednej večeri. and before Gethsemane. A predtým, ako Ježiš ide do Getsemanskej záhrady. They have left the town and they're walking to Gethsemane. To znamená, že učeníci s ním opustili mesto a sú na ceste do Getsemanskej záhrady. And in the moonlight, they come across a vine, a grapevine hanging over a wall. A keď sú na ceste, v mesačnom svite zahliadnú vinič. And Jesus stops and he makes an illustration out of it. Ježiš sa pri ňom zastaví a použije ho, aby ilustroval niečo. Now I want you to remember, this is just hours before Jesus is killed. Chcem, aby ste si uvedomili, toto je hodiny zostávajú do Ježišovej smrti. Just short hours before he is brought before Annas and Caiaphas. Krátke hodiny a po pár hodinách bude predvedený pred Annáša a Kajfáša. This is like a dying man's last speech to his most precious. Predstavte si, že toto je posledný rozhovor zomierajúceho muža s jeho vzácnymi priateľmi. To his most precious friends. Yes. What does he say? Čo hovorí? Be sure to be obedient. Určite dajte si pozor, aby ste poslúchali. Don't forget what day the Sabbath is. Nezabudnite, ktorého dňa je sobota. Make sure to watch out for the mark of the beast. Pozor, dávajte pozor na znamenie šelmy. No, that's not what he said. Niečo takéto nehovorí. This dying man wanted more than anything else Tento zomierajúci muž nadovšetko si želal to impress upon his followers vtlačiť do mysli jeho nasledovníkov, that if they would abide in him, že ak budú zostávať v ňom, everything else would take place. všetko ostatné sa o seba postará.
See, the word abide is a relationship word. Viete, to slovo prebývať, zostávať je zase slovo, ktoré znamená vzťah. It means to cling to, Znamená to lnúť k niekomu, to stay with, zostávať s niekým, to live in connection with. zostávať v spojení. It is a relationship word. Je to vzťahový pojem. And I think it's an interesting thing that we should note A myslím si, že je zaujímavé, čo by sme si mali uvedomiť, that in his final speech, je, že vo svojej poslednej reči Jesus did not command his followers to obey. Ježiš nepoveril svojich učeníkov, aby počúvali, poslúchali. He commanded them to abide. On ich vyzýva k tomu, aby prebývali. Is that because he thinks obedience doesn't matter? Je to preto, že on, Ježiš, zľahčoval poslušnosť? No. Nie. It's because he knows obedience will never happen if we are not abiding. Je to preto, že Ježiš si uvedomil, že k poslušnosti nikdy nedôjde, ak my nebudeme prebývať. A branch will never bear fruit if it's not attached to the vine. Ratolesť nikdy neprinesie ovocie, pokiaľ nie je pripojená ku kmeni. But if it is attached to the vine, Ale keď je pripojená k viniči, it will bear much fruit. vtedy prinesie mnoho ovocia. So Jesus wasn't being soft on obedience To znamená, že Ježiš neprižmúril oko nad poslušnosťou by talking about relationship. tým, že sa zameral skôr na vzťah. He was actually describing the only way you can ever have true obedience. Nie, on vlastne týmto nám popísal jediný správny spôsob, ako dosiahneme pravú poslušnosť. So that's why John says, Preto Ján hovorí, and now little children, let us abide a teraz, detičky, prebývajme, in him, zostávajme v ňom. that when he appears we may have confidence Takže keď sa zjaví, aby sme mali smelú istotu and not be ashamed before him at his coming. a aby sme sa neboli zahambení pri jeho príchode. This same apostle John Tento istý apoštol Ján begins his gospel with these words. začína svoje evanjelium týmito slovami. And the word became flesh A to slovo sa stalo telom and dwelt among a us, prebývalo medzi nami. and we beheld his glory. A my sme vzhliadali na jeho slávu. Do you remember 2 Corinthians said, if we will behold his glory, we'll be Pamätáte sa, transformed čo hovorí into 2. his... Korinťanom? Keď budeme vzhliadať jeho slávu, tak budeme čo? Premenení. This is exactly what happened to John. Toto je presne to, čo sa stalo Jánovi. He beheld his glory, On hľadel na jeho slávu and he was transformed into his likeness. a on bol premenený na jeho podobu. And my study on the life of John A tak to moje štúdium života Jána led me to a whole bunch more inspired descriptions. ma priviedlo k oveľa väčším a viacerým inšpirovaným popisom. Please notice them on the screen. Všimnite si ich na platne. Verný, trpezlivý, priateľský, oddaný, smelý kazateľ, verný pracovník, tichý, láskavý, pokorný, ohľaduplný, srdečný, mierny. Čím viac sa odovzdal vplyvu Kristovej moci, tým viac odzrkadloval Kristovú podobu. Same guy. Ten istý človek. What happened to him? Čo sa mu stalo? If you could have asked him that question, Keby ste sa ho mohli spýtať túto otázku, it would be interesting to hear his answer. bolo by zaujímavé, čo by mu odpovedal. John, Ján, son of thunder, syn hromu, aren't you the one that once said to Jesus, ty si ten, čo si raz Ježišovi povedal? they won't let us stay in their town. Oni nám nedovolia zostať v tom meste. Let's nuke them. Let's call down fire. Zvolajme na nich oheň. Aren't you the same John? Ty si ten Jon, že? Ty si to. What happened to you? Čo sa ti stalo? And if you could hear his answer, A ak by ste mohli započuť jeho I odpoveď, think this is what it would be. tak by znela asi takto. You know, I just kept hanging out with Jesus. Vieš čo, ja som sa tak potuloval v prítomnosti Ježiša. Bol som s Ježišom. And he changed me. A on ma zmenil. To God be the glory. Bohu buď sláva. And so, if you were going to make a resolution, A keby ste si teda chceli dať predsavzatie, there is only one resolution worth making.
tak len jedno predsavzatie stojí za to. By God's grace, Božou milosťou resolve predsavzajte si, that day by day you're going to become better and better friends with Jesus. že deň po dni sa budete stavať čoraz lepším priateľom Ježiša. And as you do that, A keď to budete robiť, He does all the rest. on sa postará o všetko ostatné. And so our final scripture is Philippians 3. A tak náš posledný text dnes, This is the Filipenom one 3. thing I'm going kapitola. to do. Len toto jedno robím. I'm going to forget all the other things that are behind. Zabudám na to, čo je za mnou. I'm going to consider everything else as a loss Všetko pokladám za stratu. compared to the surpassing greatness Pre vznešenosť poznania of knowing Christ Jesus my Lord. Krista Ježiša, môjho pána. I want to know Christ. Ja chcem poznať Krista. Let's pray. Stížme sa k modlitbe. Thank you, Jesus, for promising to fight the enemy for us. Ďakujeme Ježišu, že si zaslúbil, že miesto nás budeš bojovať s nepriateľom. Forgive us for forgetting sometimes that that's your job, Odpusti nám, Pane, že niekedy zabúdame, že toto je tvoja práca. not ours. Nie je naša. We're no match for the enemy. My sa nedokážeme vyrovnať nepriateľovi. But it's good to be reminded that you are more than a match for him. Ale je dobré, keď nám pripomínaš, že ty si oveľa viac ako jeho rovný priateľ. So rovný please strengthen us to fight the good fight protivník. Prosím, Pane, posilni nás, aby sme bojovali dobrý boj. of faith, Dobrý boj viery. of relationship. Dobrý boj vzťahu. For Jesus' sake, V amen. mene Ježiša. Amen.